Lungdamna Laisiangtho ma kwa lian som le gok aneu kwa pan som le nga jang Jesu nipikal ni masani zingsang tung atho ki khit ciangin asung pana doi sagih hawlkhiatna nu Mary Magdalene kiangah kilang masa pen hi tua nu paya Topa to kithuahin kikhawl ngei ada akap amaute kiangah tua thu avagen hi ai zongin amaute in Jesu thawhkikna le Maria in muhna thu azaku ciangin ke hi tua ciangin nungzuipi gamlak lam zuanin apai laitakun Jesu amel kilam dang sakin amaute kiangah kilang hi tua te gel payu nungzui dang te avaku hangin tuan ke hi tua khit ciangin nungzui som le khat te in nek laitakun amaute kiangah kilang hi ama atho kik amu mi te thugen lo amaute uplana le alungsim khawna te hangin amaute amo sakhi no te leitung khempewa payun la mi khempeu kiangah lungdamna thu na hilun hin Topa Lungdamna Laisiangtho hi Christu Topa na tunga phannaum ta hen